bakazaba abakristo ku rw'umuparishi ya Nyamitanga batandukanye n'ikitambo cya misa icyayebemberuisha abarisa witware ryambara Archdiocese His Grace Lambert Binomugisha kandi yabaye n'abaseserdoti abandi mu kitambo cya misa hine ntande y'Lambert Binomugisha yakomera bakazaba yashaba abakazi yo kugira imitima yijure bigambo birungi ebitakuza nsubo makagabo mu Eklezia ni ihanga ryona misa babagira umukoro mu mbuga y'itware rya Nyamitanga kandi aha Minisita Chris bari yasima bakazaba gavumenti iri kuhabura kugira ngo abakazi n'abandi bantu kwenda tashitamira okusha wonka tubase kwejumba muri yo gukora kuri namani kugire dasya rebera abana beitu rero amakageitu gabase okutunguka bariyo munsi yahiga abakazi yokozese bigombe okureba ngo baburana no kwetungura kandi ibintu kibina cyabe kiri kubagita kugira ngo babase gumizamu no mulimo gwa ruhanga kandi bakore n'entunguka k'ekibina kandi no makagabo kandi babase no kuhaborana kandi nashemererwa ijambo ry'inyi mukuru basa kureba ngo twabinga ubworo umubantu ebi binebi niyo mbibo ero kugunjura abebembeze na muno n'abacaro so mbweni uri mu cyaro dine kibine cyo nangwa hasero nangwa hakanisa obakerezia yawo bamuzigiti no bine cyangwa cyo gukora ki eco ruferwe atwase yajyangwe ibigombe bine buhera bakazo kwagana habwenje hamwe no kwega kugamba mu bantu iki hamwe abantu ubwoba kwega kugamba ukwega okubo muri bagenzi babo nibabagana habwenje umuntu kwakuba ine cyakumanye kirungi kiko mugisha okubasha kibaganisizaho mugenzi wawe nibatayayirana bareba amakagabo kugari barebe bintu kubitebekanise kibongera umujimya ubwo kwebembera na no kugenda umisho cyara abaparishi ya Nyamitanga tutakuba tumbesere kizimbecho tukaguma tuyihamu esente zo kubasa kutwera mukabakazi baparishi aba batongoza ihururu yo kutandika kurundana sente zo kombeka echombeko cy'abakazi ba Nyamitanga kandi echombeka eki necyo kumeraho biliyoni mwene mitwaro 8 kandi aha Chris bariyo munsi yabahereza miliyoni 15 kandi we ritabwa hikatwase yabahereza miliyoni 2 Adolf Ayereka Tayari West Agenshon